Por esta pequena fiestra situada na parte de arriba da cristaleira da fachada accedeu o ladrón ao interior deste bar. O establecemento está situado na rúa Castelao de Vilagarcía. Belén era encargada de abrir onte a cafetería na quenda da mañá. Ela foi a que deu a voz de alarma á dona do local. Cuando llegué a casi al final de la barra me encontré el cajetín de las monedas tirado en el suelo. En un principio no me di mucha cuenta, ¿sabes? Porque como venía así medio dormida. Luego me extrañó y dije yo, ostras, miré para la ventana y me la encontré medio abierta. Entonces me di cuenta que habían entrado a robar otra vez. Por sorte, a recadación do día anterior xa non estaba na rexistradora. O ladrón levou tan só 300 euros do fondo da caixa. Ademais, o caco aproveitou para refrescar a gorxa. Fixo parada nestas neveiras e colleu un par de botellíns de cervexa. Una o dos botellas, vete tú a saber. O sea, mucho no era tampoco, ¿sabes? Porque se nota, ¿no? O caso é que este roubo ten certo aire de déjà vu. Hai cousa dun ano no local tiveron lugar uns feitos semellantes. Coincide o lugar de acceso. Esta fiestra que dende aquela lle instalaron estes barrotes. Naquela ocasión mesmo fixeran parada tamén nas neveiras para coller algo de beber. Mismo método, dejaron las dos mismas puertas de la nevera abierta. Sí, nosotros creemos que sí, que es el mismo. Agora os traballadores do local creen que con o roubo xa abonda, valoran tomar medidas de seguridade adicionais e contan con que sustos como este non se volvan a repetir. Esperemos, porque esto ya es increíble, tío, no es normal, vamos, no es normal. A policía está agora encargada de investigar os feitos. Unha das probas que se está a analizar é unha especie de gasa que se lle queou ao ladrón e que polo de agora se descoñece a súa función.